Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mo'y kasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mo pagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Musa, barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadanag diha kanimo og kanako. Samtang ikaw og ako maga. Panuya sa Kabuntagon World. sa maisang makalimpuson nga sosyedad ang kababayan usa sa haligi nga nagpaligdong. Haligi nga dili mapukan bisan pa sa mga dagkong pagsulay.
Busa atong tagaan og pagdayig ang mga kababaihan nga tiunay ang dedikasyon. Yes, mga kapaglaom, andama ang inyong mga kasing-kasing sa mga sugilanon sa mga kababaihan diri sa Wonders of the Age of Wonders, and sa atong mga kapaglaom diha nga nag-ingon diri, Wonder Strong and Dignified uban ang Panimaya sa Kabuntagon World. I am a woman. Created to serve Good the morning. Lord my God. Packaged with charm, beauty, and a heart to be. I am a mother. A sister. I am a leader. I am a supporter. A God's messenger. I can change lives. I am a friend. I am an innovator. A faithful and caring friend. A strong and courageous member of God's family. And a warrior in life. Just like Deborah, a prophet, the wife of Lapidoth, and the only warrior woman mentioned in the Bible, the Israelites again did what was evil in the sight of the Lord. So the Lord sold them into the hand of King Jabin of Canaan. The commander of his army was the ruthless Sisera. Then the Israelites cried unto God for help. Deborah told Barak, the commander of Israel's army, that God would help him defeat Sisera and his army. God had instructed Barak to take 10,000 men and march toward the Mount of Tabor. She lays out God's plan for him. Victory is guaranteed. Barak simply needs to fulfill it. Barak told Deborah that he would go and fight if Deborah would go. Deborah told him that she would go with him, but that he wouldn't receive honor for the victory. In response to Barak's call for a military force, 10,000 men joined him. The engagement was not long in coming. Hearing of the gathering of rebel forces, Sisera activated his chariots and soldiers. And Deborah said unto Barak, Up, for this is a day in which the Lord hath delivered Sisera into thine hand. So Barak went down from Mount Tabor, and 10,000 men after him. And the Lord discomfited Sisera and all his chariots and all his hosts with the edge of the sword before Barak. Sisera lighted down off his chariot and fled away on his feet. But Barak pursued after the chariots and after the hosts, and all the hosts of Sisera fell upon the edge of the sword, and there was not a man left. And the people had peace for 40 years. Quaked at the presence of the Lord, even you sigh at the presence of the God of Israel.
days of Shamgar, the son of Anas, in the days of Jael, the highway ceased, and the travelers walked through byways. The rulers ceased in Israel, they ceased in Israel, the rulers. Wilt thou did arise, Deborah? Awake, awake, Deborah, awake, 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 utter a song. Awake, awake, Deborah, awake, 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 utter a song. Arise, Barak, and lead thy captive. Arise, Barak, and lead thy captive. The son of Hear, O kings, give ear, O ye princes. To the Lord I will sing praises to the Lord, the God of Israel. Deborah is a woman who trusted and obeyed God. Let's fill ourselves with the spirit of faith that can be found in God's Word. Let's be quick to carry out what God's Word says and what His Spirit works in us. Then we too will be victorious. Jesus blessed the world with women who can help us to be on higher ground. Pressing on the upward way, new heights and gaining every day. Still praying as I'm onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and I shall
Mga kapaglaom, dili gyud basta-basta ang strength sa usa ka babae. Yes. Never underestimate, Yes. no, a woman. Dili mabuhi ang lalaki kung wala ang babae. Mao mo gina sa una pa. Ang Yes. Eve pa, sa time of Eve and Adam, importante kay ang babae. And atong nakita karon nga ang mga video ang mga babae. No? Naay Mga babae, police, na diba? Yes, Naay naay teachers. nurse, Naay naay mga teachers, naay kwan, regular Workers sa mga office. workers, office workers, Mga naabot to si Radtech, Radtech, oo. kay naamot to si Pearl, nakita Isabot sa atong Ay, volunteer. babae nga driver. Oh. Kung unsay kaya sa lalaki, kaya po na sa babae. Yes, dili namin mo komenta na. And listen even na sa kayo. Bible, di ba? Ang Yes. babae sa una, grabe gyud og achievements. Dili basta-basta po ang power sa usa ka babae. Wow. Makita na to sa story ni Deborah or Yes. Deborah. So pag-pronounce na yung Deborah. Deborah. Oh. Ah. Makita na to ang faith at work ba nga na nahimo siyang kuan siya talan-awon jud nga babae. Makita na karon nga ang mga babainhan gamit jud sila sa atong Yes. community. Yes. Di Okay, ba? okay. Oh, Kaya ato nakita, bisan sa atong mga naso, doon na yung mga babae nga mga leaders o Yes, mga mga president sa ato ang politicians, naso. mga So, babae. importante ang babae sa ato ang kinabuhi mga lalaki. Sir Jim, and welcome karon Oh, day. kana sila, Welcome, oh. welcome Yes. sila karon. Kuha na to na welcome si Kuya Jimmy. Kaya Hello. si Pits ron na sila activity sa ilang school, so wala siya karon. Welcome Sir So, Jim. ako'y nakapuli. And yup, gikan kag Davao la Saturday, welcome. Yes, sorry kayo nga wala ko. But, lipay kayo kung nakakita ko ninyo nga, uy, tuwara akong mga gwapo-gwapa nga mga higala. Diba? Kuya Jim, unsay Yes. atong... Usa ka programa alang sa mga kabatanunan ang nag-establish dito sa Los Angeles Seventh-day Adventist Church. Sa dugang informasyon ato kining tanawon. Kids always love amazing adventures, and Light Above SDA Church offered the best source of majestic and powerful stories of miracles, the Amazing Bible. With a powerful theme, life is an amazing adventure. Around 20 kids, together with their Kids at Heart parents, started the weekly adventurer class. The Light Above SDA Church in Pasadena, California, with the leadership of Josie May Sisana and the Children's Department, make sure that the church shall be a place for every kid to learn, develop the excitement in knowing Jesus, and equip them with skills they needed as they grow serving the Lord. The Adventurer class sets every Sabbath afternoon at 2:30 to 3:30. So if you're just close to Pasadena, California, you are warmly invited to bring your child, volunteer to facilitate, or maybe offer something for our kids. Visit the church Facebook page for more information. We really can't do anything without abiding in Jesus and knowing Him. And the way you do that is through communicating, listening to His Word, letting His Word be in us, but also talking to Him, sharing our hearts and our problems and our challenges, everything. So when the Spirit comes in and we're baptized by the Spirit, it just changes our ability to do everything we need to. I believe in God's concern to me is, for me, this kind of leadership is part of my growing in my directorship. God bless and more power. I am a first-time delegate of this LEAD conference. The theme for this event is leading by example. As a new leader, as a young leader, you can really help me a lot and all the lessons that I can apply in my work, and so that all my workmates can see Jesus in me also. Religion is a voluntary organization, and it should be based on servant leadership that is focused on the role model of Jesus Christ. So I hope and I believe that this LEAD conference will open our hearts, that we will be a good leader not only through our hearings, but it should be seen in our doings, in our respective responsibilities. Thank you and God bless. To
people who spend their time in meetings, and I did not want them to be focusing so much on the administrative part of mission that we forget the main reason why we exist. So I was intentional in reminding us why we chair all these boards, why you in Hope Channel, for example, you're doing what you are doing, why the secretary takes minutes, why the treasurer has all these financial statements. All these are because of one reason. We have been assigned a specific mission, and I wanted to emphasize the reason why we should share our faith. We know the how, so many methods, but often we forget about the why. That is why I intentionally wanted, and I think I gave 4 reasons why we should be involved in sharing our faith. Ang atong simana na ginupuno sa mga kalihukan usa na ani katong gipahigayon sa Lasdak nga nagyud sila pagtagad sa atong mga kabataan. Yes, thank you, Kabuhat Charm. sila Thank you, og Charm. programa alang sa mga kabataan. So salamat kay ni Ate Charm and Kuya Andro atong report. No, Report. and sa atong mga leaders nga led SSD leaders. seminar dito sa Jensen. Wow, first time ba sa Jensen, no? Kasagaran Sila ang mga activity na sa nag-host. Jensen. Yes, akong nahibalaan last year I think sa Manila siya held karon sa Jensen. Tapos kana siya nga seminar, kuha na siya mo empower pa yun sa to ang mga leaders silang directorship nga nakadungog ko nga dili lang makita sa ilang istorya or sa ilang madungog sa mga members kung makita pud sa ila ang mga buhat. Dako jud to siya nga kuan kay tri-union to siya nga event. Event no. So atong makita nato dito ang mga Daghan tong workers mga sa leaders. hospitals, sa mga conferences, sa mga missions, no. Ang nakanindot dito kay i-share ang faith then ipasa po nila din sa ilang mga members sa ato nga mga members. So, mga effective yun ba para ma-effective Effective pa leader. ang mapalambo pa ang buhat sa Ginoo. Yes. Mo na ang importante nga dili lang sa mga leaders madasig and dili lang sa mga membro madasig appeal po ang mga leaders. Kay sige lang padasig ang mga leaders niya ang sila na overwork na. Kapuyan na dahil sila. Yes. So, mo na siya. So, okay. Leader ba kaya? Kapoy na ba kaya? Wala. Basta buhat sa Ginoo, dili kita kapuyan. Yan sa laing bahin, mga kapaglaom, ni Kapuntagon, ang inyong paborito kayo nga atangan pirmi, ang Haranas Kapuntagon. Ato mga bisita karon gikan sa Western Mindanao Adventist Academy. Ato kinintanawon dinhi sa Haranas sa Kapuntagon.
Great is thy faithfulness. Yes. Thank you, Deacon Torres of Western Mindanao Adventist Academy, Dumingag, Zamboanga del Sur. Salamat, students! And now, guwapa kay sila, no? In yes. blue. Pretty kay sila in blue. Duha yun ta diriyop kay kuan ra ba woman empowerment karon. Yes, power sa mga kababaihan. We would like to invite Harry Badillas and their musical director, at the same time principal, Sir Don Richard Generato. And Harry, hello sir, good morning and welcome to Panibayasang Tagon World. First name sa ilang group? Yeah, Yup, Deacon Torres. Deacon Torres. Ni kuha na lang ni Harry. Ano yung meaning na? Ang Deacon Torres kay Latin translation for God Singers. Ikaw ba nakahuna-huna na, sir? Actually, dili ako nakahuna-hunaan eh. I actually opened it to the group of what really will be the name. And it was Mabel who said that I think it would be good for a name of Deacon Torres. Yes, nice but no, Deacon Torres. Yes. Na ko'y question ni Harry ate, no? As one of the members sa singing group, unsa may positive influence ani sa imo ha? Well, one of the positive impacts ani is that first, we are really nurtured to be spiritually inclined students and prayerful students, in which we are molded to put God first before all other things. And by that, we gain composure and emotional stability, in which we are able to think nga kaya ginamo mahina. Kaya gino pa kanino. How will you? They can. Oh, they can. No, lastly, unsa ni mo pag-invite sa atong mga kabataan nga naapoy talent pareha ninyo nga mo join sa mga singing group? Always think that you can do all things through Christ. Walay impossible og kaning himuon ginato pa sa Ginoo. Yes, mura to akong question sa iyo. Sir, that this is the best time no invite nato ato ang mga parents or students nga naslay interest nga mo mahimong kabahin sa ato ang institusyon or ato ang eskwelahan sa Western Mindanao Adventist Academy. Sir, we would like to invite them. Yeah, sa mga ginikanan who are tuned today sa kining program, you know, we would like to invite you to send your children to our schools. Daghan man ang ato mga academy also at Mindanao. So, the talent of our students will be enhanced when they are in our school. Most especially that their spiritual gifts are offered and used for the ministry of God. So, muna siya ma'am ang ako ma-share and to encourage our parents, most especially our Adventist parents. Wow. Agree to that kay diha ba kugi ka ng eskwelahan no? Yes. Ano naatad na ako diri po siguro kaya nahimo po siguro na-nurture ka. Yes, na-nurture ko ug daghan po na-contribute ang eskwelahan sa ako ang pagtubo. Salamat kayo sa atong students and sir, salamat kayo sa pagbisita na po the second time. So yup. Mga kapaglaom, ayaw maghawa kay daghan pa ang mga songs nga ilahang igahata ka na to. For the meantime, mga kapaglaom, health is wealth. Sorry kayo, to adi akong camera. Health is wealth, mga kapaglaom, na sayod taana. And we are heading to summer. And even the Pag-asa is telling us nga maka-experience kita og El Nino. Unsa ka ang preparation nga atong angay buhaton para ma-maintain nato ang atong health? Aniya si Doc Leila alang sa Health Bits. Honey is a sweet, thick liquid made by honeybees. The bees collect sugar mainly from the sugar-rich nectar of flowers around their environment. The smell, color, and taste of honey depend on the types of flowers visited. Nutritionally, honey is purely sugar, including fructose, glucose, maltose, and sucrose. It contains no fiber and no fat. It contains very little protein and traces of vitamins and minerals. However, since ancient times, honey has been used as a food and a medicine because of the presence of beneficial plants compounds. But remember, honey is delicious but still high in calories and sugar. Keep in mind that honey should only be consumed in moderation. Honey is a delicious, a healthier alternative to sugar and high fructose corn syrup. Make sure to choose a high quality brand because some lower quality ones
may be mixed with syrup. Choose only the pure honey. Beware of fake honey. Hi everyone! With me is Maki. Gusto kong i-demonstrate mo yung how to identify kung ang honey ay fake, ay pure or fake. Okay, tama. Para hindi po tayo madaya, tingnan po natin ito. Gagamitin lang po natin yung ating... So, kuha kayo ng kaunti na patak. Patak, oo. Honey. Then, ipatak sa... Daliri. Sa daliri. Ayan. Yun yung mapapansin kapag intact yung honey, hindi siya bumaba. Bumaba. Pure yan. Pure yan. Ay, ang ganda. Parang laro-laro lang, no? Parang kahit igalaw ko siya, hindi siya malaglag. Tingnan natin yung fake. Tingnan niyo po yung pinagkaiba. Oh, nag-disintegrate na. Nalaglag na siya. Nalaglag na siya. Hindi siya intact, hindi siya nabugo. So, ito po yung mga klase ng fake na honey. Okay, so thank you very much. Thank you po, ma'am. Salamat po. Okay. This is Miss Laila reminding you, pleasant words are as a honeycomb, sweet to the soul and health to the bones. Be healthy. It's a wise choice. Thank you so much, Doc Laila. Ato nakita nung ang honey. Katong tinuod nga pure honey nga inigibutang nimo sa rip dili mugahi kay ang uban inigibutang nimo sa rip mugahi. Mugahi na siya basta mga pirated. Importante ito no makabalutaon sa pag-identify. Kuya, importante ito, 'di ba? Kay daghan na kayron baligya nga honey nga di. Pirated lagi. Nga inigibutang nimo sa rip mugahi na siya sa freezer. Nabiktima mi anak nga. Sugar lang din siya, suka lang na mga inana. Itsahan lang dahil diha og kining honey diha galangoy-langoy. Beehive niya, butangan nagbeehive. Sugar nga gilanay, butangan nagbeehive. Oh, honey na, di ba? Kanang mga ilang mga salag, mga balayan ibutangan din niya sugar dito gi kutaw-kutaw. So bantayan gyapon na pa. Naga po tayo makuha sa honey. Yes, and this time atong paminaw unsa ka na ay report nga dala-dala ni Kuya Jens or among station manager Sir Jenster all the way from Jordan atong tanaw ng isa ka gain report ko unsa ni ato kining tanawon. This is the first time in the history of Hope Channel that we have met at the same time as the GAIN Conference. Ang GAIN Conference mo ay tigom sa tanang mga Adventist communicators sa tibuok kalibutan. Gitawag na siya o Global Adventist Internet Network. The main reason why this GAIN was unique is that the theme was service. Never before we talked about that. This was, I have to say, a perfect opportunity for us. This is where the world's communicators are coming together, communicators from the Adventist Church. It's a chance for us to pick their brains, get ideas, and to help them become our network as well, to get this out. And it's been a great experience because in addition to our Global Network Leadership Conference, which is all of the leaders from Hope Channel's 54 affiliates around the world, broadcasting in 60 languages, that's exciting enough. But each morning we're meeting with the GAIN Conference, which are people using radio and publishing and IT specialists. And what that has done for us, it's given us the opportunity to connect with other people, to interact. And we are here to study how can we use the technology to spread the hope around the world. Sa magunahon na nga kuyaw na kayo ang atong nahimo. Pero when we join the world stage, masabtan nimo nga naadi ay nahimo sa uban nga mga dagko nga mga nasod ug mga lugar gawas sa ato ang locality sa Pilipinas nga mas kuyaw pa ang ilang nahimo. And also to be excited about the way that people using different gifts are contributing to the miracle of mission. And in this occasion, we had ADRA and everybody to education, women's ministry, communication, everybody talking about the same subject. 3, 2, 1! Everywhere! What I have learned here is the great initiative of every child, everywhere in school. So what we're trying to do is to gain 1 million signatures of the petition to make the education
as available as possible, especially for girls. Education is the one thing that affects every child in the world. Having quality education changes the future for everyone. You know, keeping kids in school helps them get the food they need. It means that they're not doing child labor. It means they might not be a child bride. Education touches children on every single continent. Education touches every single part of a child's life. So we are so thankful, so grateful to God that was possible to talk and discuss how to help, how to give a better service to the community and to the people in need. ADRA may have started this campaign, but it belongs to every member of the Seventh-day Adventist Church, and we can't reach every member of the Seventh-day Adventist Church without the communicators in this room today and this week. You know, media is here as well, and that's completely valuable. We have to be able to reach everyone. We need to keep being faithful and persevering until we see Jesus in the clouds. This is the message, this is the church, and this is the mission. And this is something we can get together on and work together, so it's not just ADRA pushing a cause, it's everybody working on something that means a lot to us. As we communicate and work together, we're stronger and under the power of the Holy Spirit, more effective for the kingdom of heaven. Can you imagine the world without women?
Few things evoke such sentiments as someone questions or tries to define what it means to be a woman, especially in our case as believers. When we look to God's Word to find direction about how to be the best woman, we simply can't wane what Proverbs 31 has to say. Who wouldn't want to be productive, strong, caring, and a dauntless woman? But as normal beings, many of us are more likely to squirm when this superficially perfect woman is set before us. Who can find her? Not even 1 in a million. The predominant concept of womanhood dribbles down into many roles that it becomes the basis of our worth. What characteristics should a woman possess? Let the scripture be our guide on women, strong and dignified, only here in Good Morning Pastor. Yes, mga kapaglaom, this Women's Month atong tuki-tukion kung unsa gyud di ay ang pagkababae o ang iyahang function or purpose o iyahang ikatabang sa ministry. O karon kauban nato, no less than the principal of Western Mindanao Academy, Pastor Don Richard Hinerato. Hello, good morning. Good morning, Pastor. Hello, good morning. Maglibog ko ani niya wing kay twin manggod ni sila. Twins. Unsa man na siya, di ba? Si Kuya Nene ang magulang si Joy. Classmate ni sila sa Managa. Di ba? Nice to hear about that. And welcome to Panibia sa Kabuntagon. Yes, thank you also for the invitation. Kay ang among usual kakita si Kuya Nene. Iyahang singing group. Karon si Pastor nabot yun. O ganina ba? Grabe nga naana ni Pastor. Mga kapaglaom ko inyong nadungan ganina, no? Ang choir sa Western Mindanao Academy, si Pastor adto gakandak pa og karon atong hisgutan, Pastor. Oh, yeah. Unsa gyud ni. So Pastor, istorya ta kay International Women's Month ang March. Sa imuhang pagtuki-tuki o pagig-uban sa mga babae, what do you think is what makes up a woman? Yeah, the woman is very important sa ato pod community because before man gud mura daw nga sa setting man gud sa Filipino culture, mura bitaw it has to be the man nga maura gyud mo tagaan og kining kaimportansya. But actually the woman really plays a very important role, not only for the rearing of children, but of course for the care of the family. Ayun. Much more also of the community. Muna siya ang what makes of a woman. A woman has her pride, has her courage. So murag karon murag ni gawas na gyud bitaw nga. They're really important in the community as well. Co-equal gyud siya, no? Dili siya lesser nga member sa society. Because sa biblical foundation, at the very start when Eve was taken as from the rib of Adam, it was to be her as a helpmeet. Dili siya under sa laki. So dugang pa, Pastor, unsa may kinaiya sa mga kababaihan sumala sa Biblia nga kinahanglan? Yeah, you know, I was trying to go over the scriptures. O nga ako nakita one word just to describe of a woman. Kanang word nga giingon sa Bible, virtuous. Yun. Yeah, virtuous. Unsa pasabot virtuous, Pastor, kay medyo murag dako kaayo. Oo. Yeah, siguro sa Cebuano in a simple sense ko na siya baka na murang she is morally perfect. But actually, you know, because maybe of influence and of what's happening around, muna ang Bible nag-ingon po, can we find a virtuous woman? So in other words, pagka nga pangutan na can we find, in other words, di ay mura bita, it implies nga nagkawala na siguro. Lagi no? Nagkawala. But still the Bible is clear as it says that a woman should be virtuous. And that goes by saying that you should abide with what the Bible teachings. Yes, of course, because it should be the basis of our life and also of our character. So, una gyud ang Bible other than other resources to describe what a woman should be. Ano na siya. Dobi, Pastor, kanang pagka-being virtuous sa babae, Pastor, innate na sa iya, ha? Like, that makes the woman distinct from the men, or it's learned or taught? You know, kung
wa man siguro yung babae nga natawo nga virtuous. By virtue of because of being born carnal. But of course, we learn a woman learns to be virtuous. It has to be taught as well. We cannot separate it. But ang handom yun sa Ginoo that the woman should be virtuous. Yun ni Ana. So parents play woman because the woman, or let's say the mother, who is directly in the rearing of the children, kinahanglan gyud siya mo tudlo gyud ni Ana. Of course with the father as well. Tudloan. So ang bata ginatudluan, ang babae ginatudluan, they will learn about it. Kay kasagaran sa bata, what dito magid sa inahan, Ma'am Jel? Like na-surveying ba? Karon sa research lagi pastor, so gipangutana, gi-survey. Kanang kung magdaot ka, asa ka mo adto, sa mama or sa papa? Sa mama. Kung gutumon ka, asa ka mo adto, sa mama, sa papa? Sa mama. So, makita siya nga ang mama daghan yung kay siya kumaga hats ginasulo ba daghang role pastor ba? Yes, usahay pa pastor ingnon pa sa bana nga. Da pag puyo dia mag-away, puyo dia narara ba kas balay wa kay trabaho? Mauman. pero dako day kay siya og impluwensya labi na sa panimalay. Ana siya pastor di ba nga ang lalaki kay murag isa ra gyud siya o basta kay maka-provide ang lalaki. Okay na. O fights na. O ang mama kung magdaot ang anak si mama. Ang assignment sa anak si mama. So makita nato din na bitaw nga nagyud siya dako gyud ika tabang gyud especially sa pagpatubo sa mga kabataan. And that makes that gives us the kanang understanding nga ang mama o ang babae virtuous gyud siya kay the nurturer man siya. Yes, of course. Mama na. Naturally if the Bible says that a virtuous woman, because if she lives up to that biblical foundation, naturally what she teaches to the children would really be biblically founded as well. Yes. Muna nga kinahanglan gyud nga kana nga kinaiya ba nga muna ang gusto makita gyud sa ato Ginoo. And kanindot kay sa tong society wing no kung inana dayon ang kay ato makita dia pastor. Example, mga kabataan ron, grabe na mga bad words kay mga ila pong madunggan sila ang mga ginikanan o labi na sila ang mga inahan. No? So sa Bible and karon sa moderno nga kapanahonan pastor, unsay dako nga kalainan sa mga ginikanan labi na sa mga kababaihan? You know, because things has changed as years have evolved. Muna nga because also of the influence around muna nga honestly murag it's dwindling, nagkawala na ba, it's waning. Ni ana nga nahimo na pong provider lang ang mama no, so nawala na gyud ang uban tambay ng papa, tambay kay ang mama nang misikayo dito. And maybe because also of the demand of needs. So murag nawala na bitaw ingon ni ana. But it has to be balanced. Nga tanawon gyud sa inahan nga importante gyud ang iyang role as a woman. So inana nga kahimtang pastor ba kay namay po yung mga inahan nga ilang yung gi-consider kay kanin bitong typical nga concept nga inahan nga narakas balay. Maghulat lang yung ka ang desisyon kay nara gyud sa bana. Kana ba pastor, how do we like encourage the women? Naapa na siya wing bisan pag kung moderno na ta ang babae na napon makita nimo ga trabaho pero napagihapon bitaw ana nga concept nga pastor bisag ka trabaho na siya ay hindi kasi sabi ng asawa ko ganito ganyan. Mamurag dili wala pa gyud siya bitay understanding nga ikaw pod mismo pwede ka mo decide. How do we encourage them pastor nga nga co-equal sila, partner, katong helpmate. The wife has really to work hand in hand with the husband. Okay, bisan kung ato we we have the book, the child guidance. The first parents of the children are the parents. First teachers, the first teachers of the children are the parents. So they have to work hand in hand. Para pod nga mapadala o mapaabot ang mga maayong pagtulunan sa mga kabataan. Ayun. So dili lang bitaw nga inahanra mo takes a role. So it has to go together. While it may be true that there are also some family setups that the husband has to go and find work and provide the needs. Then the wife has to stay
But if dili po niya nahimuon, so walay mahitabo. So they have to go together. That's biblically founded actually. Ayun. So Ma'am Jel, kamo mga kababaihan, mahalon gyud mo namo. Bitaw. Pagkaon yun siya. Kamo ang commander. Ana, ay, kamo ang leon. Di ani na siya, wingan pa akong bana. Kamo ang leon. Hinumdumi ang leon, napay trainer. Napay tagiya. Oh, napay trainer. Lamang mo na siya kasawa, mo na mga babae. So, pastor, behave ta, pastor. Di ba? Bitaw, pastor, gan kayong salamat sa imuhang time, pastor. And would you have like a message sa ato ang mga kapaglaom? Ug imo kauwan dito sa WMA? Yeah, I would like to encourage all the women. You have really, your role is very important in society. Never think that you are a second-class person. You are really superb. So sa mga kababayenhan nga naga-tune in dire, please make it as a part of your ministry. Don't think of it as a work or a duty. It is a ministry. So when you talk about ministry, it will encourage us that we are doing this for God. And of course, the bottom line is that the woman teach, the mothers teach because they want to prepare the children for heaven. Amen. O pastor, imong greeting sa imuhang mga kapwa kapaglaom. Mga kapaglaom sa diha all around the world, and I would like to specifically nga mga kapaglaom din sa Dumingag, especially sa Kwanpod, diha sa all throughout Western Mindanao Conference, that mapandadayonon sa pag-alagad, panggaon ang ato nga mga kababainhan, tagaan og dago gayud nga kabug-aton sa pag-atiman, so that the community will be blessed, the church will be blessed much more, that the home will be a little heaven on earth. Amen. Wow. Magpadayon pa ni kauban sa ato si pastor og karon mga kapaglaom atong tan-awon unsa na pug kabisihan sa atong mga chikiting diri sa Kids Station. Did you know there's a lot of love stories in the Bible? Like Isaac and Rebecca, and Jacob and Rachel, and like Esther. But the greatest example is found in the book of John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. But who do we love? First, love God. Love yourself. Love your family. Love your friends. Love your neighbors. And love your enemies. The greatest example is Jesus, so love one another like he loved us. See you next time. Bye! Mayang adlaw mga kapaglaom, aniya na usab kita sa Bible Beats. Nidapit sa Lapasan, Cagayan de Oro City. Ako makauban karon ang manya ka partner, George Bacabis. Good morning. Good morning, Kuya. So imo na sa kung ubanan karon subli dinhi sa Bible Beats. Yes. So nini karon nga pasulod ta nining bulan sa gugma, gisaulog ang Month of Love. Yes. So unsa man nato ipangutana sa atong mga kapaglaom? Ang atong ipangutana karon kay unsa ang dakong gugma nga gihatag sa Ginoo para sa atoa. Yes, so sa Bible, ang record sa Bible, daghan siya gugma nga gihatag sa matag usa kanato sa mga katawhan, pero naagi pinakadako. Yes. So atong sayron karon dinhi sa Lapasan. Kung nasayod ba sila ani. So ready na ka? Ready. So go. Hi, ang among ipangutana day karon kay unsa ang dakong gugma nga gihatag sa Ginoo para sa atoa. Life. Life. Life mo. Sacrifice niya. Sacrifice niya para sa atong mga sala. Kinsa man yang gisakripisyo? Iyang kinabuhi. Wow, good. So kay nitubag mo na mi hatag sa inyo ha. Ang dakong gugma nga gihatag sa Ginoo para sa mga kay pag-eskwela kay nganuman. Sige. Without education, dili may mabuhi diri sa kalibutan kay
duhat mo sa gasto sa gobyerno. And then, nagpasalamat sa mga sa Ginoo kay gihatagan may gugma nga makatarong og pag-eskwela og sakto nga pangutok-utok. Salamat. Sige, unsa to nga gugma nga gihatag sa Ginoo? Love sa isa ka family, then love din sa... Napay isa nga dako nga gihatag sa Ginoo. Love for the child. Ha? Para sa child. So ang dako gyud nga gugma nga gihatag sa kitong pinakadako gihatag niya iyang kinabuhi iyang anak nagpakamatay sa cross para sa atoa. Mo to pinakadako nga gugma nga gihatag. So thank you. Gihatag sa inyo. Thank you. Natoy pinakadako gyud kayo kina pinakaog sa kuan pinakabugat gyud kay gihatag ni iyang anak. Iyang gihatag ang iyang kuan bugtong anak para lang save bitaw ta sa itong mga sala. Amen. Mao to'y pinakadako. Thank you. So thank you kay nakatubag ka. So nami hatag sa iyo. Siguro atong kinabuhi, no? Atong kinabuhi, atong mga blessings. Mga blessings, no? Unsam to pinakadako gyud? Ang pinakadako ma'am katong gihatag sa Ginoo ang iyang bugtong anak para ma-save ta. Oo, mao Ginoo, correct. Correct. Thank you, ma'am. Kuan ang iyang pagkamatay sa cross para maluwas ta. Wow, amen. So ikaw? Ito gyapon for iyang sacrifice iyang self para mawala tong sala bitaw para sa tong kanya-kanyang kaluwasan ana. So George, atong nakita dinhi sa lapasan ang nindot ang mga tubag sa atong mga kapaglaom. So daghan nga mga klase nga record sa Bible nga gugma. Pero ang pinakadako nga gugma gihatag sa Dios ang iyang bugtong anak. Makita na sa John 3:16. Yes. So doon na tayo pasalamatan. Flock Music Ministry. And Pastor Doroy sa Bible nga imong ihatag atong mga giveaways nga gihatag karon. So daghan salamat George sa imong pagkuyog nako karon. Thank you Kuya sa pag-invite. So daghan salamat. Mga kapaglaom kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Nagatud sa kamatuoran George Eva Bacabis. Awing Indino alang sa Panimaya sa Kabuntagon World. Kapaglaom, aniya na po kita sa atong Let's Pray Today nga segment kadin atong iampo ang inyuhang mga problema. And today, kauban ako si Pastor Don Richards Henerato. O karon atong pagabasahon ang inyong mga prayer request from Daniel Arcaya. Please help me to pray nga kwaon ako sa akong papa, wala pa nako siya na-meet since birth. Please pray sa tanang graduating students and sa mga students nga mo take og Adventist Physician Licensure Examination or Adventist Physician Licensure Exam takers this March 3, 4, 10, and 11. 4 days na siya nga examination. Another request from Beth Loczon, aduna siya'y balatian, so iampo ang iyang recovery. From Christine Joy Solidor, aduna siya'y lymphoma. I-pray nga makarecover siya, naa siya karon sa Solihon Wellness Center sa Gitagom. Another request, si Eva Bacabis mo undergo og National Medical Admission Test nga makapasar siya. And from Maggie Caheles, aduna siya septic shock, naa siya karon sa ICU. Another prayer request, please pray for Miriam Fordan naka-schedule og bypass operation this Tuesday sa Davao Heart Center. And aduna pa tayo request from Ana Corita Sumikad, naa siya karon sa hospital, aduna siya balatian. So i-pray ang iyang recovery. And from another request nga si Renely Morelia, aduna po siya balatian. So pray for her healing. And aduna po tayo Thanksgiving prayer to Engineer Carlos Salvo for passing the mechanical engineering examination. So karon pastor mo ni ato ang tagaan og mga pag-ampo ang mga prayer request. Ang ato ra gyud nga kadangpan ang Ginoo sa ato nga mga pagpangayo at ang alang sa ato nga panglawas sa pagpasalamat. So today, I would like to request and invite everyone viewing to bow your head as we all join together to pray for our members and our friends today. Magampo ta. Diyos nga gamhanan,
tigaya sa among hinulam nga kinabuhi. Amo ginadala kanimo ang amo masalaypon nga kinaiya og nagahangyo nga intawon imo kaming pasayloon sa amo mga kalapasan. Aron ang amo nga pagpangaliya o paghampo mahimo kini nga madawat sa imong balaan trono. Amo ginaampo si Brother Daniel Arcaya. Pangitay mga pamaagi Ginoong Dios nga magatabang kaniya ug sa mga tawo nga dunay usab kabalaka alang si iyang handom nga iyahang himamat ang iyahang amahan. Kuhaon siya diin siya nga dapit nagahulat kay tungod gikan pagyud siyang pagkatawo. Wala pa niya makita ang iyahang amahan. Gampo usab ko alang sa mga estudyante that they will graduate soon, especially as for the members of the church who will take the Adventist Physician Licensure exam this March 3 and 4, and for the days that they will take. Gaampo usab ko sa mga estudyante nga mo take usab sa pharmacy exam, especially sa ako anak nga si Kay, that you will grant them, dear Lord, the wisdom with all the days that they have reviewed for the board. Ako usab ginaampo Ginoong Dios si Beth Locson naa siya sa naiyang balatian ug nagahimo sa pag-recover from her ailment. Anoint her body, dear Lord, with your healing balm. I pray as well for Kristen Joy Solidor. Doon na siya lymphoma. O Ginoo, naa siya sa balay tambalanan, giyahi ang doktor nga magatambal kaniya. Si Sister Eva Bacabis nga mo undergo og national admission test. Also for Maggie Cajeles, doon na siya septic shock and she is now confined in the ICU for care of the nurses and the doctors. Ako usab ginaampo si Sister Miriam Fordan, who is scheduled for bypass operation this Tuesday in Davao Heart Center, that you will make the operation successful as to guide the hands of the surgeons, dear Lord. I pray as well for Ana Curita Sumikad. She is also in the hospital for recovery. And as well for Renny Lee Morilia Balatikan for her desire as well, dear Lord, for your healing. And finally, we would like to bring you the praises and honor for granting the prayer of our brother Carlos Salvo for passing the exam for mechanical engineering for engineers, that as he ministers, dear God, that you will be with him and he will be the center of his life and ministry. Thank you, dear God, for the assurance of granting our request and prayer. For all these things I ask in Jesus' name I pray. Amen. Amen. Daghang kaayong salamat, Pastor. Thank sa you as prayer. well that na ako'y chance sa pag-pray aning ato mga kaigsunan. Yes. Sa atong mga kapaglaom nga aduna pay prayer request, don't hesitate to send to us your prayer sa atong mobile number 0927775602. Aduna tay Let's Pray Pilipinas nga program everyday na siya mga kapaglaom from 6:30 to 7 in the morning. Mga kapaglaom, atong timanan nga prayer is man's greatest power. No man is safe for an hour without a prayer. Once again mga kapaglaom, kini ang Let's Pray Today, where you don't have to pray alone.
kalihukan nga makahatag og kadasig. Makaawhag ka nato sa pagserbisyo sa uban ug makapaligon sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Kining tanan among ihatod diha kaninyo karong Sabado sa News Plus. Western Mindanao Conference-wide Youth Leaders Convention gipahigayon sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Mas Amicus Bi-District Leaders Training nagmalampuson. Give Blood, Save Life program gipahigayon sa Butuan Central Seventh-day Adventist Church. Kining tanan at tangi diri lamang sa News Plus. Western Mindanao Conference-wide Youth Leaders Convention gipahigayon sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Ania ang report. Did you find your calling? Did you fuel your passion? Are you going to fulfill your dreams? Mobile Legends, Facebook, Dota, YouTube, Instagram, Rose of Survival, Clash of Clans, Twitter. These are just a few addictive applications young people are so into majority of their time. Western Mindanao Conference Youth Ministries Department put their efforts as to the realization of this activity, the WMC-wide Youth Leaders Convention here at Tambulig Seventh-day Adventist Central Church, Zamboanga del Sur. On behalf sa Western Mindanao Conference Youth Department, ako gi-welcome ang ato mga delegates sa 42 ka mga distrito sakop nining ato nga conference. Ini nga convention atong gibuhat alang sa pagbansay sa aton mga batanon. With the theme sa aton convention, activate, find your calling, fuel your passion, fulfill your dreams. Pinagi nini mga batanon, atong makita o activate ang atong mission alabida sa pagdaog ng milikalan diya sa Pilipinas. Lagi po nating tandaan na tayo bilang mga kabataan ay dapat maging mabuting halimbawa hindi lamang sa salita kundi sa gawa. I would like to congratulate Western Mindanao Youth Department for this very important event this year. Find your calling. Fuel your passion. Fulfill your dreams. Let's shine together, spreading God's truth to be an active soldier for Christ. Arise and shine forth, Adventist Youth. From WMC Youth Media Ministry, Shihani Simbahon for News Plus. Nasa Amicus Bi-District Leaders Training nagmalampuson. Ani si Kapaglaumbing alang sa detalye. A strong army of youth gathered together here in Naawan, Misamis Oriental for the Mas Amicus Bi-District Leadership Training. Students who are dedicated to the service of the Lord through campus ministry unite with one goal. Students who are dedicated to the service of the Lord through campus ministry unite with one goal: to become good leaders who are rooted in the character of Christ. This Bi-District Leadership Training with the theme Manhigot is a Hebrew word which means to become consistent with their actions in treating people. So this is intentionally be for our Mas Amicus leaders. So this Bi-District Leadership Training is participated by USTP Claveria up to MSU Naawan, but then wala na nimo siya exclusive. This is also open to Mas Amicus members, and then for those who are willing to be trained and to join this Bi-District Leadership Training. Kaning leadership training, importante kani siya sa atong mga youth kay mao ni siya ang makahimong makatabang nga mahimo silang consistent sa ilahang organization, especially sa kanang paghimo sa ilahang mga role. That as a person, individual, and as a group of Mas Amicus, and eventually the students will be graduates and be joining the corporate world. All you have to take note is the formula that I have shared with you, the RISE leadership. Kung doon natin mga faithful Adventists ng eskwela ng mga universities o mga colleges o mga high schools nga faithful, bisan pa di sila mag-Bible study apan sa ilang gawi, sa ilang pag-eskwela nga tinarong, faithful sila. So, ma-attract ang mga tao. The young people will become the future great leaders of the church, and together they are indispensable arm of the mission of sharing the gospel. When molded to become effective witnesses of Jesus, a great work can be done in spreading the truth throughout the world. This testifies that the youth has a very important role that they are called to do. That is to hasten the coming of our Lord. This is Bing Kabaho for Hope Channel.
Give Blood, Save Life program gipahigayon sa Butuan Central Seventh-day Adventist Church. Ania ang report. A single pin can save 3 lives. A single gesture can create a million smiles. Today, we gather brave heroes all over Butuan City for a bloodletting activity here at Butuan City Mission Academy, accommodated by Butuan Central Seventh-day Adventist Church in partnership with Philippine Red Cross Butuan Chapter. So the importance of having blood donation activity is that to attend the needs of the patient, those who are in need of blood donation, and eventually it will also help people who need that professional lifestyle. To be a blood donor, you can be a hero. Together, we can save lives. This is Clyde Havendurmalo from Butuan Central Adventist Media. Ang himaya og pagdayeg atong ihatag diha sa Ginoo. Salamat na usab sa inyong pagkikauban kanamo sa among paghatod kaninyo og mga positibong balita. Kini si Aubrey Vertudas for News Plus. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Lahi na pod nga suliran ang atong Tagalog pagtambag diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, itago lang ko sa pangalang Inday. At tungwa pa mi nagminyo sa akong bana, makaingon ko nga maayo jud og porma akong lawas. Maupod siguro ni usa sa mga butang nga nakapa-attract sa akong bana sa ako. Hehehe. Pero karon nga naa na ko'y anak, nanambok na jud ko. Lahi na gyud akong lawas. Linya pa sa akong mga kaila. Tung una, coke in bottle ko. Karon, nahimong coke in can. Og tungod ini, nakabati gyud nagkog insecurity sa akong body figure kay napansin ako nga akong bana mulingi man jud og sexy. Grabe na baya na akong paningkamot sad nga ma-sexy. Di jud lalim. Gasto kaya kaayo kalasad og oras. Maulit na dayon ko usahay mag-away nami. Naglisod kog handle ani nga sitwasyon. Di ko ganahan ani nga feeling. Please help. Diba, relate kaayo ang mga kababaihan ani nga sitwasyon. Naamag yung change. Nagkatawa ko sa yung the way ka mabasa ng age. Murag siya. Okay, murag feel ako, no? Ani mag yun na siya. Relate much yun siya. Huwag makapaglam, kita ninyo, full force ta na agyapon si Pastor Henerato sa atoa. So, sugda na to, Jim. Isip ba na? Yes, Ma'am Inday, ang gibati naman dyan mo ang insecurity, no? Akong tambagan ni mo, istoryahon ni mong bana, basig wala siya kabalo sa imong gibati. Kamuro may magtinabangay. So, siya pa nun ay muhatag sa imo og gasto para mutabang sa imo pag-workout. Or na po yung mga videos, free videos nga, maka-workout ka nga libre, no? Sa imo alang kaugalingon. O ayaw, una-una ang di mo na kaya. Kaya ni mo na. Kaya mo yan. Wow. Ayan na, from the husband, nagyun na siya daw, Bibing. Imo hunanaon nga, I am fat for a reason. Ayun! Diba? Tungod kay na ginana ka, kay mga anak kagiluwal. Gikan sa imo, anak, ka-powerful ang mga kababae. Kay makakwanta, makapanganak ta, diba? So, ano ni mo nga, sa mga dili pa kani nga stick sa laman ko. Baga pure foods ko sa ako busog na ka. Diba? Pure foods sa lahira jud. So diba ano ni mo para ma-motivate po di mo ang bana sa imo nga dili gyud mulingi. Kani pong lalaki magud mulingi jud. So di po nato na sila mapugo. Butangan daw nagrinda. Butangan mo rinda daw ng bana. Positive lang, I am fat for a reason. Nga naman di ay. Ako, Ma'am Ange, ato ko sa statement nga giingon niya nga waste of time. Doing something especially for the benefit of yourself is never a waste of time. Diba? Dili gyud na siya waste of time. In fact, kinahanglan gyud nato nga everyday mag-spend gyud time to exercise. 10 to 20 minutes is enough, I think, no? Para exercise. Para po sa mga kabanahan,
please, I understand nga ang mga asawa, no, labi nagnanganak na, mo undergo ginag-biochemical changes sa lawas, mo nang mausab gid ang figure. Dili na gid na siya para dili lalim ang i-undergo sa babae nga magbuntis, no? The whole being of a woman is being changed. So dapat stick to one, imo rin yung asawa ang imuhang tanawon. Ayon, ba na scientific medical nga backup wing. Dili po ka makaingon nga asawa lang pirmi ang tanawon. Kay sumo mo po na siya. Hala, lahi ra jud. Sumo po na siya. Agay, basta kay tanaw lang. Ang gihimo sa Ginoo nga mga kababaihan, gikan pa kang iba. Guwapa na. Kung ang mga bana mulingi, okay, normal lang ang mulingi. Basta di lang mo tulo ang laway. Luwas sa lingi lang. Lingi lang. Tanaw lang. Di lang, Unya, ikaw magiging asawa, imo nang kuano nimo ang bana. Dad, bago kong ligo karon, humot kay ko. Unya, kanang good morning dad, masamasahiyo nimo dad. Ayo na lingi dito kay sa tanang babae ako bayay mong gipakaslan, di ikaw ako lagi ning gihugma. Diri ka sa kuha. Ayo naging paglinlinga dad kay umulingi ka dito. Okay, lirong ti ka karon. Ino nimo kanang di ka maluoy sa kuha nga nawala ang akong Coca-Cola ba di ikaw ra po'y nakawala ani. Kay kung wala ka nisulod sa akong kinabuhi, Coca-Cola body gyapon ko. Pero nisulod ka, disgrasya na akong kinabuhi. Kay ngano, nausab na ang ako ang figure sa akong lawas. Damayan. Pakonsensya ha. Pagdili, kilira. Time na ka. So damayan sa wing. Damayan. Dabi pastor. Pero mamish, kung mag-change siya, dapat dili para siyang bana, secondary lang na. For dapat sa iya self. Pastor, unsa itong matambag ni Ate Inday? Yes. Yeah, I go with the comment of Jim. You know the Bible is wala may biblical foundation nga magpaniwang. Ayun. But there's the principle that both can agree upon. Kanang word nga, come let us reason together. Although ang context ni Ana is nga pasayloon ta, but actually the bottom line there is talk together. So yung Ginoo istorya ta. So we bring the principle as well, ang principle of talking together. Kay whether we like it or not, you seldom find a couple nga after birth kanang gamay ra gid gyapon. Usually mo dako man gyud. So pero sa tinud-an na ang men, we appreciate really as well that our spouse, our partner will become also good looking continuously. Ana man na siya. So kuan lang, dili lang pud dili lang ma-discourage nga even despite of so much effort, dili mo gamay because it takes time. Dili man na dali-dali. Then po sa bana pod, kung don't take it as a negative action of the husband nga kung nakakita og na ay sexy, then nakalingi, then moingon na dayon ma'am og wala na ko kay dito. No. Dili man nga na. Ang Ginoo naghatag sa atong mata for us to appreciate people. Basta lagi pastor mo tanaw lang. Yeah. Ana. Daghang kay salamat pastor. So Ate Inday, kung ikaw nakaanak na, imagine na lang ko wala pa ko nakaanak ni burot na. 'Di ba? Pero always understand. Di sa gingon pa, kung unsa ka karon na ana siya rason and you have given the world the gift kay nanganak ka. Ano siya giingon ni Bing, 'di ba? But wala siya nagpasabot kay nanganak na ka, you forget na yourself. It also is helpful that you take care of yourself. Wala siya. And coming from the words of the husband, mangingnon, istoryahan lang, communicate. Ayaw lang po ko awaya si bana diretsyo nga ingon nga latiguhon ka diretsyo ka nilingi lang. Basta kay hinumdumi, basta nilingi lang yun na siya. At the end of the day, mo ingon pa ni Sir Yol, hinumdumi, ikaw ang gipakaslan, ikaw ang giminyon, ikaw ang ginadulog-dulugan. Ana. Pero ang pinaka-importante good for as long as healthy gyud pud na imuhang lawas. Kay ingon pa ni Yop, di man gyud na siya lalim nga mo balik ka sa kagamay. No? We hope that you have boosted your morale karong buntaga ug padayon lang sa imong pag-exercise bisag 10 to 15 minutes. Ayon. Og nami offer sa imo ha. Tanaw nato ni unsa na pigi hatag nga tambag sa ato karon sa atong mga skit buddies. Ay, yes! Nag-wonder ko anong single gihapon ko karon. Basta asa naman tamig to pero wala man gyapon ako may forever.
Ako po, Paul, no? Wala po ko kabalo kung kano sa ako makakita girl nga masaligan karong panahon na. Jan, laki man jud ka. Kasi lagi pangitan niyo sa mga babae. Actually, una, ang ganahan sa lalaki ka ng babae nga dili pa bebe. Si pa bebe. Pabibigot ka ng pa-cute effect. Jane ko siyang topic ha? Meaning, ang mga lalaki, wala nang itaw girl. Ha? Masa ding? Ang mga tarong manggod nga lalaki, nangita na sila og wife, dili girl. Kanang ingon nila nga wife material ba? Kabalo sa kinabuhi, dili lang sa paporma. Babae nga masaligan, dili mo yes sa bisan kinsa lang. Babae nga usahay, dili masabtan ang batasan, pero masaligan. Babae nga may nadlukon sa Diyos, busa siya, masaligan. Babae nga magahataw og kaayo sa iyang bana, dili puro intriga. In short, dili chismosa. Kaayuan sa pamilya ang giuna. Yes. Oh, babae nga dili mahilig og post og intriga sa Facebook. Ah, babae nga may dignidad, motindog sa bisag unsang bagyo sa kinabuhi. Babae nga may nampuon bisan sa kapobrehon. Babae nga mopahiyom. Carabels lang ang challenges. Yes! Wait, murag naa na sa akot tanan. Maybe. Pero pasin dili pa gyud ka uso karon. Kumbaga, dili pa ka trending. Pero Paul, ayaw pagdali. Kaya ingon nila ang maglakad ng matulin kung matinik ay malalim. Pero Paul, ingon sa Bible, ang tanang butang na ay panahon. Hulatan lang. Ha? Magyudwing, sama sa paghulat sa tong Ginoo nato. Bisan sige tagligoy-ligoy bitaw. Gahulat ugid siya nga mulagat ta niya. Let God find the right person for you. Yes! Pero basin na Paul, wala lang ni mo napansin. Actually, murag nakatingin ko. I might be just so busy looking for the wrong person in the wrong place. Well, in fact, my forever is just around me. Hi, Paul. Hi, Elson. Yes, muban ko sa retreat. Mga brad, muna sa kuha, mag-ready sa para sa retreat. Name. Dayon? Abi na kog napansin ko ni Apple na namunta niya ang tanan. May pang wifi, may forever. Kami wala. Jan! Basig dili pa uso yung panahon ron. Mao. Mo trending ra kapuhon. Jan, pangayuwa ang kaalam sa Ginoo. Aron ihatod kaniya sa imong forever. Ha? Di agad ako kamo ko mga friends. Ay, all the time. Talaga na. Yes, mga kapaglaom, no, kinahanglan ang babae nga taas ang pasensya sa amo ang mga lalaki. Ana. Kaya umulingi may sa wala og tuo, pasensyahin na may basta importante babae ang gilingi. Nailuman mo. Ayun mga kapaglaom, taas ang pasensya gyud mo. Patasan gyud yung pasensya sa mga lalaki. Kay kaming mga lalaki, pag mutanaw mi dali ra magud mi matawag ana. Dali ra mi so mga kapaglaom, muadto na usab kita sa birthday bulletin o gatong tanawon ang mga birthday celebrant. Yes. Happy birthday, Bon! Happy birthday! Ashley! Happy birthday! Angeli May Hamudyong. Rainy Bato, happy birthday. We have Eleuterio de los Santos Sr. Happy birthday. Merly Platel. Jeff Cabanes. Happy birthday. Nestor Balboa. Happy birthday. Roland Dectin. Happy birthday, Papa. Papa. Jemmer Cabahit. Happy birthday, Pastor. Solomon Sonner. Happy birthday, Pastor. Casey Candice Nambata. Happy birthday. Valerie Lazaro. Happy birthday. Aljon Fermo. Happy birthday. Ruben Sual. Happy birthday. A.G. Caneles. Happy birthday.
Evangeline Pumoy. Hi, Ma'am. Happy birthday. John David Bastillada. Happy birthday. Gmar Gabaho. Happy birthday. Happy birthday. Glenn Melieza. Happy birthday. Gladys Anga. Uy, Happy happy birthday. Happy birthday. And Awing Indino. Happy birthday. Happy birthday. And aduna tayo habol nga greetings. No, happy 71st birthday to Lucia Lincona from Terry Hills, Bulwa. Happy birthday. Happy birthday. Napay nga greetings. Bing pakigreet gihapon si Gingar Stiliar Zari Coligado and Goods Coligado from Maryland, USA. Greetings from Ati Maika Kalibod or Ati Mika. Yes! Oh, happy birthday, Captain James Afdan. Wala na ikaw Kaya Gozo and Miani Joy Pueblo. Happy birthday. Oh, karon. Aniya, ang gwapa kaya wife ni Kuya Awing. Si Ate Vicky. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Annalisa. Happy birthday to you. Ali. Ni siya, mga kabaglaom, si Awing ang Leon, ang trainer, naarag yun, nakita na yun ninyo. Unsay message nato, Gracie? Message Ate Gracie. Good morning sa tanan. Happy Sabat. Dad, surprise. Yes. Sa'yo, Minimata. Anyway, my wish for you, Daddy, is may all your heart desires will all come true, and then padayon sa kadasigon o hantod mo abot ang atong Ginoo. Yes. Ate Lingkod, palingkod na po sa Ate Grace, Kuya Awing. Basig naglibog mo mga kapaglaom, dili na siya si Patricia Javier, ha? Si Grace Indino na siya. Sige, Kuya Awing, i-blow imong candle. Dali lang. Response. Ganina sa opening spiel na wala akong line sa akong script. Kaya inyo dahil kong giyungan niya. So, daghang kayo salamat, YP, sa imong suporta. So, thank you sa akong... blow your candle, yeah. So, yay! Happy birthday! Happy birthday! Thank you, Hope Channel family. Thank you kayo sa EY pod, EY family. Sa tanan ako nga mga friends. Sa tanan nga nagkuhan ako sa EP. Thank you. Yes. Miko, na kay isay sa imong daddy? Cute kayo. Happy birthday day. Yeah, more babies. Babae na po daw nga baby. Babae na po daw nga baby. Oh my, ano si Gracie? Alright. And ako pasalamatan ang Mulugan is the church last Saturday. Thank you sa inyong pag-accommodate sa kwa dito. And next, muadto ta dito. Nag-invite sila sa to atong grupo sa Panimbaya. Thank you so much. Yeah. Salamat po kayo sa atong singers this morning, Yes. no? Ma'am Solo, hello Ma'am Solo. Thank you for joining and watching. Happy viewing this. Yes, Sir Renny Boy. Thank you, Sir Renny Boy. Naasya karon ko yung nato. Yes, Western Mindanao Academy. Dili na nato ni dugayon kay mukaon pa ta sa cake ni Kuya Awing. Mga kapaglaom, salamat kayo for being with us ani nga episode. Atong timanan, there's no force more powerful than a woman determined to rise. Amen. Mga kapaglaom, magkita-kita ta sunod Sabado for another episode. Atong angkunon ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Bati og ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburano daghatod kadasig sa atong paglaom. Busap kupti ang paglaom adunay kadaugan o sigurado ang kaluwasan. CDO Glenro, happy anniversary. Watch out for that news next Sabbath kung unsay gibuhat nila in celebration of their anniversary. We all have on earth, live in harmony, buhing paglaom nga may tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kaniya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Thank you so much. Happy birthday! Happy Sabbath, everyone! Thank